Zisukunyelwa yizikhulu zomsakazo YoKhozi FM izikhalo ngezigebengu okuthiwa zehla zenyuka ngemoto ziqole abantu zenza abasebenzi bomsakazo YoKhozi FM. Nginibingelele iphinde futhi ngamukele kule channel ehamba phambili inkezo mina umpethe umuntu ungakhuluma bathi ilasibona amagumede mhlambe emakuthi usemusha ngizophinde futhi ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke abezindaba okuyisolezo la ngesonto lihosha ukuthi ke abantu thizena bahamba ngemoto bathembisa abantu izipahla zoKhozi FM ezambulela izikipa nokunye bese ke bebagebenga kuvela ukuthi ke umsakazo uthola izikhalo kubantu okuthiwa ke abanye bathunjwa abanye bakhuthuza imali lezi zigebengu kuvela ukuthi ke kunephimbo eliqoshe belisabalazayo kukhona akhala ngalezi zigebengu ezizenza abasebenzi boKhozi FM. Umsakazo usanda kwethula izimpatata ezibizwa ngokuthi ushuni YoKhozi nazo zathatha njengengxenye izipahla olukhangisa ngayo kuthiwa ke udaba lokuqola kwabantu luthe uma lufike ezikhuleni zomsakazo zanqoma ukuthi kusukunyelwe xwayise abantu bagcina sebekumezela emoyeni futhi umsakazo obuziqhelisa nezigebengu isexwayiso sike sazakala sifundwa ngomunye wabasakazi abasebenza emini uzemdolo uzemiphi wakabuyela exwayisa abalaleli ngezigebengu. Ukhulumele SABC unkosazana Moni esephelele uthe abaphathi boKhozi FM bakhathazekile kakhulu ngezikhalo zabantu ingakho bethatha izinyathelo zokuthi baxwayisa abalaleli babo baqinisekisele ukuthi uKhozi FM luthola imbiko ngeziphimbo eliqoshiwe likhuluma ngabantu abahamba bezenza abasebenzi boKhozi FM ebathembisa abantu izipahla zoKhozi FM ikakhulu izambulela uKhozi lobe seliqala ukuxwayisa ngalokhu emoyeni kusukela ehlelweni lasekuseni ivuka Africa Breakfast Show kufundise exwayisa emoyeni kusukela ngomhla ka5 kuya ku9 April ku2023 kuchaza unkosazana sepolelo maqondana enokuvulwa kwamacala obugebengu eSABC abaphendulanga nakubo ke iphephandaba libuze ngakho kwenzeka konke nje uKhozi FM lisanda kumemezela izinguquko zabasakazi njengoba bekuphela unyaka walo wezezimali lugcina ke kuba asakazi kodwa ke luthe umphathi wenhlelo unkosazana Pearl Maseko uzoqala ngoMeyi ukusebenza nozovala isikhala sikankosazana Zandile Tembe osewahamba bafethu zinjalo izindaba ezithinta lapha nomsakazo YoKhozi FM la kuthinta kona abantu abazenza abasakazi okanye abasebenzi boKhozi FM abaqola abantu babathembise izimpahla zoKhozi FM kanti ke bafuna ukuqhoba obugebengu ngalokho ke mhlambe ahlala bana comment section kungixoxele kabanzona uthini lwakho uvunga lolu daba okanye kupho kungenziwa ukuze kunqandwe ubugebengu obenziwa ngomsakazo YoKhozi FM. Ahlala bana comment section sidingedelo lolu daba mina ke sengiphuma kanjena kodwa ngikuthembisa ukuthi ngiyabuya futhi le video landelayo ngesikhathi esilandelayo siphathe kahle nibe nosuku olumnandi ithanda kakhulu.